Medtem pa je znanih vse več podatkov o spletni strani, na kateri se pojavljajo posnetki vplivnih Slovenk in Slovencev, kot razkriva izraelski strokovnjak za digitalno manipulacijo. Stran domuje v zelo temnem delu spleta. Lastnik spletne strani, ki smo jo spoznali kot prostor razgaljanja domnevne korupcije pri nas, slovenski javnosti ni znan. Javna registracijska sled vodi na Islandijo, strežnik, na katerem spletna stran domuje, pa naj bi gostil še nekaj sumljivih, potencialno kriminalnih strani. The server is a house and those websites tells who are your roommates. And the roommates of this influence campaign website are quite dark. Tako razkriva izraelski strokovnjak, ki v tem primeru intenzivno sodeluje s slovensko civilno družbo. We see a drug shop, we see actually a child pornography website that was taken down called Dark Storex, which is horrible. Kar ga kot poznavalca metod delovanja Black Cube ne preseneča.